Posluš, naš Filip se je enkrat oblekel v Božička in zdaj on misli, da fantje na splošno bolj zbirajo darila kakor ponudbe. In to moramo zdaj potestirati. Ok, 30 sekund. Najdi darilo za... oči od svoje punce. 30 sekund, niti ne pridem čez cel Intersport. Zdaj. Pa kako je z njim sva si tako, kaj že? Ok. Ja. Pa mi je rata? Glih 25 sekund, bravo. Ja, pikado, ne, da se bomo zbližali še bolj z očetom, ne. Zdaj pa 30 sekund za Še? darilo od tvoje babi. Ok. Evo, ne, evo. Ja. V glavnem, ne, moja babi kar velik zebe, tako da kapa pa štumfi. No, zdaj pa še 30 sekund za darilo za... Še eno? Za mene. Dobro, No, to bo najlažja. Dej, a že? Ja, a me sploh dobro pozna. Ja, jaz mislim, da te ne. Koliko si pa hiter? To je pa zato, da prebudiš otroka v sebi. No, sej res, za sankanje nikoli nisi prestar. Kdaj greva? Samo da zapade sneg, pa greva, ne. Menim. No, zdaj pa dajte vi določiti. A je dokazal, da znajo tipi izbrati huda darila, ali ne? Jaz drugače vedno mislim, da ne znajo. Ej, kaj pa kupuješ ti to? Nič.